Kini kitma baro kin jialong kumne lada day bangadang bat manga yakakam kum unong yalam kari Amerika hakini ki sausne balale kam Donald Trump. The war should have never started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. Kapartehi bro kawai kelas sakit tengkren yakata kamtam hakini ki sausne balale balasyu ibet satang kajingya umsnam hajanman ki benta la kalong hapo la kajong kari kajingya ther bat kajingya pen ibor daki kenhun sengking atiar bapher banle yeki kam thombor joki syaki benda jongkiri kaperthai batru de kajingle hierthma kawai kari ya kawai pat ila sakhi shisha bakila jalong khamtam hakini ki sausne balale manda kajingele kabashir khaiba bat kabala ne slemba kabala wanra baki babun ki mensimbri bal loiloi kin shudu yala kajong kajing im kadai kajing sedang jongkit khot ka kenhun leno Hamas ban lej hartma syaki benta jongkar Israel hakba daka jingbitar nakaliang kari Israel ru kelapan isndon dakikam hadu baki jaka balari tingen daki kenhun leno Hamas hapo ki benta paper jongka Gaza Strip kila jan kela madan lut baro naka jinglet twet bat ka jingbom daki shipai kari Israel nila sakhiru ya ka jingle riuklau jongkari Russia haka jingelam jong Vladimir Putin ba un ai daka hukum syaki shipai kari jong bakin lejar dakatma syaki benda jongkari Ukraine kebadang yai peteng tat hadu mentaru de kini ki baro ki balaja ki balap penlong ya Donald Trump ubadang syude pamsmai kumu presiden basau ponyo jongkari Amerika haka arpo trik menta umnai baun kento tenge lengba kiteki kentin jongu bauong balada udang dai mau nong yalam kari Amerika hakini ki sausnam baladep dalele kini ki jingjia bat kitma baro kinom jialong kumne kumba ka pertehi bro kawai kelas sakhi dalah ki jongki kemat halor ka benda ka bakrau bau Donald Trump uladon ka jingtmu kuno man pensangeno ya katma hapreng kari Russia persya ya kari Ukraine nakliang chung ulak kento jorbiang ya kari Russia haka jingyalam chung Vladimir Putin la arsin tang hapo ki arsngi ba ularung hapo ka office trekam chung hukum presiden kari Amerika haka arpau tarik kabadai kasngi ba Donald Trump ubamsmai ulakren dakabasai bakari Russia kan samat ya kijing ki bapur ko lada nakliang chung Vladimir Putin undang yai pene panwano syakami kijing ya kren yasuk batkari Ukraine haka jingilam chung Zelensky pan ya kren yasukno sendon halor katika jingela tma jonggi daimenen kasngi ba Donald Trump ulak kren biang hakasin kabar persya ya kari Russia belada kari Russia haka jingelam chung Vladimir Putin undang yai pene siai pene nang ne syakmat nakliang kiri kibadon hapo ka jingelam chung ka Amerika kin sale sendon dakakam persya ya kari Russia Henry haba persang ban keli kum ki kita ki sinjam kiba Donald Trump unle dakakam nakliang chung uklem ya tushai bakum ki kikam Henry ulasyo bakita baro kin sapau syai hadin layo jingte pro banak lang Vladimir Putin ula aiksai ba upriang ya ke kabakari Amerika haka jingyalam chung Donald Trump ban wanrano ya katai katma hapdeng kari Russia persya ya kari Ukraine bahkan kutno bat ban wanlamno shisndon haka jing ya kren skotu jingmut chung kitigi artli kiri bamarjan haka jingtin lenti jongkari Amerika kumta ngingets kem bahakani ke kenti kabamta hapo ke jingelam chung Donald Trump kum unong yalam kari Amerika bakatai katma kan poino sendon syaka bakut